ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, ин барномаи тилоотии ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо ёр Муҳаммад Самадов. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахсус Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахустини таъсисёбии артиши миллӣ бо вуҷуди вазъи номусоиди ҳарбиву сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар кишвар ба сохтори ташкиливу штатӣ, таъминоти моддиву техникӣ, бунёди инфрасохтори зарурӣ, таҷҳизонидани қисмҳои ҳарбӣ, пуррагардонии сафҳои артиш бо афсарони касбиву кадрҳои баландихтисоси низомӣ ва баланд бардоштани омодагии ҷангии хизматчиёни ҳарбӣ таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир менамоянд. Дар ҳамин замина имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҳалли будубоши хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ ва тайёрии ҷангии қисму воҳидҳои низомии ин сохтор дар ҳудуди ноҳияҳои 5 ва Мир Саид Алии Ҳамадонии гарнизони Хатлон ташриф оварданд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Баҳодури Қурбон. 16 июл Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо маҳалли будубоши хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ ва тайёрии ҷангии қисму воҳидҳои низомии ин сохтор дар ҳудуди ноҳияҳои 5 ва Мир Саид Алии Ҳамадонии гарнизони Хатлон шинос гардида, бо ҳайати захираи сафарбарии минтақаи мудофиаи ҳудудии вилоят як қатор суҳбату вохӯриҳо анҷом доданд. Боздиди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст аз пойгоҳи отряди сарҳадии ҳудуди ноҳияи 5 вилояти Хатлон оғоз гардид. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маркази баргузории чорабинӣ, ки дар он зиёда аз 2000 нафар ҳайати шахсии ҷузъу томҳои сарҳадӣ ва захираҳои сафарбарӣ саф кашида буданд, ташриф оварданд. Ба Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сардори отряди сарҳадии 5 подполковник Дониёр Файзуллозода оид ба омодагии ҷузъу томҳо гузориш дод. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди ҳайати шахсӣ оид ба комёбиву дастовардҳои беназири истиқлоли давлатӣ, инчунин таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир, вазъи имрӯзаи сарҳади давлатӣ ва омодабошии ҷангии ҷузъу томҳо суханронӣ карданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ҳамаи афсарону сарбозонро, ки марзу буми давлати соҳибистиқлоламон, амнияти давлату ҷомеа ва зиндагии осоиштаи мардуми Тоҷикистонро содиқона ҳимоя карда истодаанд, ба ифтихори ҷашни дар пеш истодаи 30-солагии истиқлоли давлатӣ табрик гуфтанд. зимни суханронӣ Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, ки волотарин меъёри ватандориву ватандӯстӣ расидан ба қадри ватан, миллат ва давлати соҳибистиқлол ба ҷо овардани хизмати ватан ва ҳифзи марзу буми он мебошад. Бо қаноатмандӣ зикр гардид, ки давлати Тоҷикистон ва мардуми тоҷик дар симои ҳайати шахсии Қувваҳои Мусаллаҳ аз ҷумла қушунҳои сарҳадӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳомиёни боэътимод ва муҳофизони фидокори ватани маҳбуби худро мебинанд. вобаста ба авзои кунунии давлати ҳамсояи Афғонистон, Президенти мамлакат таъкид доштанд, ки ҳифзи сарҳади давлатии Тоҷикистон бо ин давлати ҳамҷавор на танҳо барои амнияти кишвари мо, балки дар таъмини бехатарии кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва гузашта аз ин Иттиҳоди Аврупо аҳамияти махсус дорад. имрӯзҳо авзои ҳарбиву сиёсии кишвари ба мо ҳамсоя, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, аз ҷумла вилоятҳои Балх, Қундуз, Тахор ва Бадахшон, ки бо Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамсарҳаданд, ниҳоят мураккаб мебошад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки вазъи имрӯзаи минтақа ва ҷаҳон аз ҳар як хизматчии ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ ва махсусан аз афсарону сарбозони сарҳадбон ҳушёриву зиракии доимӣ, масъулияти баланд ва омодабошии ҳамешагиро тақозо менамояд. ҳифзи сарҳади давлатии Тоҷикистон бо Афғонистон на танҳо барои амнияти кишвари мо, балки дар таъмини бехатарии кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва гузашта аз ин Иттиҳоди Аврупо, хусусан вобаста ба вазъи кунунии ин кишвар,
аҳамияти махсус дорад. дар охири суханронии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон изҳор доштанд ки ҳар як афсару сарбоз вазифаҳои бисёр мушкилу масъулиятноки ба зиммааш гузоштаи давлат ва халқи Тоҷикистонро минбаъд низ бо ҳисси баланди миллӣ ҷасорату матонат ва далериву шуҷоат иҷро мекунанд. доимо содиқ бошед нисбат ба ватани худ, давлати худ, миллату халқи азизи худ, маҳбуби худ, давлати Тоҷикистон. سرفرماندهی عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شرف بعد از انجام سخنرانی با امر سردار اطریدی سرحدی گذشت نظامی جزو تامها و قوه‌های احتیاطی آغاز گردید. در گذشت نظامی خدمتچیان حربی ساختارهای قدرتی، مقامات حفظی حقوق و ترتیبات و قوه‌های احتیاطی یا خود ذخیره‌های سفربری منطقه مدافع حدودی که شماره عمومی آنها در مجموع بیش از 2000 نفر را تشکیل می‌دهد اشتراک نمودند. برابر شو نظام با مارش تنتنوی موفقی روتا یکم روبرو دیگران براست گرد در مسافه یک صف بند توجه براست با قدم مارش
ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахустини таъсисёбии артиши миллӣ бо вуҷуди вазъи номусоиди ҳарбиву сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар кишвар ба сохтори ташкиливу штатӣ, таъминоти моддиву техникӣ, бунёди инфрасохтори зарурӣ, таҷҳизонидани қисмҳои ҳарбӣ, пуррагардонии сафҳои артиш бо афсарони касбиву кадрҳои баланд ихтисоси низомӣ ва баланд бардоштани омодагии ҷангии хизматчиёни ҳарбӣ таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир менамоянд. Зеро артиш ё худ қувваҳои мусаллаҳ дар ҳар давру замон барои ҳар як кишвари соҳибистиқлол кафили бехатарӣ ва таъминкунандаи ҳаёти осоиштаи мардуми он ба ҳисоб меравад. баъд аз анҷоми гузашти низомии ҷузу томҳо, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳайати захираҳои сафарбарӣ суҳбат доир намуданд. Зимни суҳбат бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳайати қувваҳои эҳтиётӣ изҳор доштанд ки чун захираҳои сафарбарӣ барои ҳимояи ҳар зарра хоки ватан доим тайёранд ва дар ҳама гуна вазъият бо гирифтани аввалин бонги хатар дар ҳамоҳангӣ бо қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ба хотири ҳифзи давлат ва таъмини ҳаёти осоиштаи мардуми он дар паҳлӯи сарвари ғамхори худ ва халқи шарафманди диёр қарор мегиранд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъд аз воқеию суҳбатҳои самимӣ бо афсарону сарбозон ва ҳайати захираҳои сафарбарӣ бо маҷмӯи мухталифи техникаҳои гуногуни ҳарбӣ ва силоҳу муҳимоти ҷангии ҷузу томҳои отряд шинос гардиданд. Зимни шиносоӣ бо вазъи маишиву хизматӣ ва таъминоти ҳайати шахсӣ бо маводи хӯрокворӣ, сару либоси низомӣ ва дигар амволи шайъӣ, Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзии хоҷагии ёрирасони отряди сарҳадии 5 боздид карданд. тавре иттилоъ дода шуд, дар тобиати отряди сарҳадии мазкур 4 гектар замини хоҷагии ёрирасон мавҷуд аст ки ҳайати шахсӣ дар он зироати гуногун кишт карда ҳамасола ҳосили хуб ҷамъоварӣ менамоянд. маҳсулоти ба даст омада барои таъмин намудани ҳайати шахсӣ бо озуқаворӣ ва серғизо намудани хӯроки онҳо мусоидат менамояд. бо ҳамин боздиди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз отряди сарҳадии 5 вилояти Хатлон ба анҷом расид. сарҳадбонон бо ҳимояи марзҳои давлати Тоҷикистон бехатарии кишварҳо ва минтақаҳои дигари дунёро низ аз хатару таҳдидҳои ҷаҳони муосир аз ҷумла терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, маводи мухаддир ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ ҳифз менамоянд. имрӯз ҳамчунин боздиди Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба вазъи тайёрии ҷангии сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ вилояти Хатлон идома ёфт. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шукргузорӣ аз истиқлолу озодии давлату миллат, фазои орому осудаи кишвар ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмии мардуми Тоҷикистон ҳамаи афсарону сарбозонро ба ифтихори 30-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона табрик карданд. гузориши хабарнигорони мо. боздиди Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба вазъи тайёрии ҷангии сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон идома ёфт. тибқи ишораи бонги хатар ҳайати шахсии ҷузъу томҳои ҳарбии ин минтақа ки шумораи онҳо беш аз 2000 нафар буд, дар майдони фурудгоҳи ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон бо техникаҳои вазнини зирехпӯши ҳарбӣ ва силоҳу муҳимоти ҳозиразамон саф ороста буданд. баъд аз садо додани суруди миллӣ, Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суханронӣ карданд. муҳтарам генералҳо, афсарон, прапорщикҳо ва сарбозони отряди сарҳадии Ҳамадонӣ, бо шукргузорӣ аз истиқлолу озодии давлат, фазои орому осудаи кишвар ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмии мардуми Тоҷикистон ҳамаи шуморо ба ифтихори 30-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистони маҳбубамон самимона табрик мегӯям. ҳамчунин ба шумо фарзандони далеру ғайюри мардуми Тоҷикистон хотирнишон менамоям ки соҳиби марзи муайян будан дар баробари унсурҳое ки чун забони давлатӣ
таърихи пурифтихори бостонӣ ва арзишҳои неки фарҳангӣ аз нишонаҳои муҳимтарини соҳибистиқлолии давлати миллӣ ва давлатдории навини мо суботи сиёсии ҷомеа ва зиндагии осудаи мардум мебошад. вобаста ба ин таъкид менамоям ки амнияти давлат ва ҳаёти осоиштаи шаҳрвандони мамлакат аз сатҳи ҳимояи сарҳадоти он вобастагии мустақим дорад. мо қувваҳои сарҳадиро солҳои 90 асри гузашта, яъне замоне таъсис додем ки кишвари азизамон дар гирдоби ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ гирифтор буд ва дар он айёми бисёр ноорому бесубот душманони миллат ва гурӯҳҳои ҷинояткор тавассути марзи ҷумҳурии исломии афғонистон ба қаламрави кишвари мо аслиҳа, маводи мухаддир ва адабиёти экстремистӣ ворид намуда вазъи мамлакатро рӯз ба рӯз вазъи нӯ мураккаб мегардониданд. вазъият чунон даҳшатнок гардида буд ки давлати тоҷикон дар остонаи аз байн рафтан қарор дошт ва ба миллат хатари пароканда шудан таҳдид мекард. чунин шароити бисёр ҳалокатбору фоҷиаовар муробарияти навъинтихобшудаи давлатро водор намуд ки дар иҷлосаи тақдирсози 16 шӯрои олии мамлакат аввалин сохтори ҳифзи сарҳад бригадаи махсуси марзбонӣ ташкил намоем ва баъдан онро ба риёсати ҳифзи сарҳад табдил дода با گذشت 1.5 سال دیگر یعنی 28 می سال 1994 در ساختار کمیته دولتی امنیت ملی قشون‌های سرحدی را تأسیس دهیم که حالا این سنه تاریخی هر سال روز سرحدبانان تجلیل می‌گردد. یعنی قشون‌های سرحدی نیز مانند دیگر جزء تام‌های قوه‌های مسلح در دوره بسیار حساس و از هر لحاظ مشکلی تاریخی کشورمان به یگان زمینه مادی و تکنیکی تأسیس داده شدند. به عبارت دیگر تأسیس قشون‌های سرحدی که حالا با یک ساختار مجهز و مؤثر و نیروی با اعتماد حفظ مرز و بوم مملکت تبدیل یافته است، یکی از رویدادهای مهم در تاریخ دولتداری تاجیکان و از جمله دستاوردهای بزرگ زمان صاحب استقلالی تاجیکستان می باشد. من بعد یعنی در دوره‌ای که حمایت سرحدی بین تاجیکستان و افغانستان پرره به دوش قشون‌های سرحدی ما واگذار گردید، افسران و سربازان دلیر این ساختار نظامی در پیشگیری کردن واردشوی گروه‌های متشکل و مسلح جنایی، سلاح، مواد مخدر و دیگر جنایتکاری‌های فراملی خدمت واقعاً تاریخی را انجام دادند. باید گفت که سرحد دولتی میان تاجیکستان و افغانستان نه تنها برای کشور ما بلکه برای کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و اتحاد اروپا همچون منطقه بوفری موقع بسیار مهم دارد. یعنی سرحدبانان ما با حمایت مرزهای دولت تاجیکستان به خطر کشورها و منطقه‌های دیگر دنیا را نیز از خطر و تهدیدهای جهانی معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق سلاح، مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی حفظ کرده ایستادند. این قسمت سرحد دولتی ما بیش از 1400 کیلومتر را تشکیل کرده اساساً
از منطقه و موضعهای مرکب و دشوارگذر عبارت می باشد. با در نظر داشت اهمیت بزرگ این مسئله، دولت و حکومت تاجیکستان از روزهای نخستین تأسیس یابی قشون‌های سرحدی در سمت فراهم آوردن زمینه‌های ضروری مادی و تکنیکی، تشکل و تکامل دادن ساختار اداره‌کنی جزء تام‌های سرحدبانی، بنیاد و ازنب‌سازی و مجهزگردانی انفراستراکچور سرحدی، اینچنین تربیت متخصصان و کادرهای بلند اختصاص تدبیرهای زیادی را عملی نمود. حالا در نتیجه تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت، جزء تام‌های قشون‌های سرحدی از هر جهت و پیش از همه از لحاظ تأمینات با کادرهای صاحب اختصاص و تکنیک و تجهیزات حربی به طلبات زمانه مطابق گردانیده شدند و ما این روند را با استفاده از تمام امکانیت‌ها ادامه داده ایستاده‌ایم. در دوران صاحب استقلالی کشور برای تأمین نمودن حمایه سرحدی دولتی 3 ریاست منطقوی، 17 اطراد سرحدی، 2 اطراد تعیینات مخصوص، اسکادریل علاهده هواپیمایی، 7 کمانداتورهای سرحدی، 158 دیدبانگاه سرحدی، 35 نقطه گذرگاه سرحدی، دانشکده عالی سرحدی، گیمنازیای حربی قشون‌های سرحدی با نام وارثان کوروش کبیر، 4 مرکز تعلیمی، 3 هاسپیتال حربی، 5 قسم حربی در سمت تأمینات تکنیکی تأسیس یافته، 187 انشاءات و بناهای یاری رسان بنیاد کرده شده. در برابر این جهت تحکیم حمایه منطقه‌های آسیب پذیر سرحدی دولتی با جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری با دیگر ساختار و مقامات 92 دیدبانگاه سرحدی، صدها کیلومتر راههای نوی ماشینگرد سرحدی و دیگر انشاءات حفظی سرحد بنیاد گردیدند. در این دوره با استفاده از امکانیت‌های داخلی قشون‌های سرحدی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نایه‌ها در مجموع 173 انشاءات سرحدی تجدید و از نوسازی گردیده، حالا کارهای ساختمان در 10 انشاءات دیگر با مرام ادامه دارند. حکومت مملکت دایر به تأمینات قشون‌های سرحدی با تکنیک و تجهیزات حربی نیز تمام چاره‌های ضروری را اندیشیده ایستاده است. ما به تربیت کادرهای جوان و بلندساز حربی و بهتر گردانیدن وضع اجتماعی آنها که یکی از مسائل مهمترین می باشد اعتبار دائمی میدیم. زیرا اقتدار مدافعی و قابلیت جنگی جزء تام‌ها در نوبت اول از سطح کسبیت، دانش و تجربه و مهارت و ملکه کادرهای نظامی وابسته می باشد. در دوران استقلال 2800 نفر جوانان ما از جمله 1500 نفر دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و 1300 نفر دانشکده های عالی خارج کشور را ختم نموده حالا در وظیفه های افسری جزء تام‌های قشون‌های سرحدی صادقانه خدمت کرده ایستادند. امروز در دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی 500 نفر و در مؤسسه‌های تحصیلات عالی خارج کشور 300 نفر جوانان دیگر ما تحصیل دارند. در دوام چند سال اخیر در نتیجه ҳушёриву و زیرکії سرҳадбонони ҷасури отряди سرحدی ҳамадонӣ و در همکاری با دیگر مقامات ҳифзи ҳуқуқи مملکت زیاده از 25 تانه مواد مخدر،
1200 میل سلاح و 6300 عدد مهمات جنگی مصادره کرده شده است. مخصوص یادآور باید شد که در طول سالهای صاحب استقلالی برای برقرارسازی ساخت انسانی، حمایه مرز و بوم کشور، حیات آسوده ساکنان و آرامی و ثبات مملکت، اینچنین هنگام عملیات و محاربه های ضد تروریستی 148 نفر خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی جان خود را قربان کردند که مردم شریف تاجیک و دولت و حکومت تاجیکستان نامی نیک و جسارت و فداکاری آنها را هرگز فراموش نخواهند کرد. خرابریت دولت و حکومت مملکت خدمت صادقانه و زحمت وطن دوستانه خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی را همیشه قدردانی می‌کنند. تا امروز 105 نفر آنها برای جسارت و دلیری هنگام حمایت سرحدات با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های عالی حربی سرفراز گردانیده شدند. همچنین زیاده از 1600 عائله افسران قشون‌های سرحدی با منزل اقامتی تامین گردیده رهبریت دولت با در نظر داشت خصوصیت‌های مشکل ҳифзи سرحدی دولتی من بعد نیز برای حل و فصل مسائل اجتماعی حیات شخصی تمام تدبیرهای ضروری را میاندیشد. محترم افسران و سربازان، وضع نهایت مرکب و حساس منطقه و جهان، خصوصا اوضاع افغانستان همسایه، عاقبت‌های منفی روند جهانی شوی، فعال گردیدن گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و دیگر گروه‌های جنایتکار فراملی تقاضا می‌نماید که هر یک سرباز افسری با ننگ و ناموس، ҳушёриву کسبی و زیرکی سیاسی را از دست نداده به خاطر حمایه خاک مقدس وطن عزیزمان وظیفه‌های خدمتی خود را صادقانه و با احساس بلند وطنداری اجرا نماید. هر یک شما که در صف پیشی حفظ سرحد دولتی و ثبات و آرامی ساکنان کشور قرار دارد، باید انتظام حربی را به طور قطعی رعایت نماید. دائم هوشیار و زیرک باشید و نگذارید که گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و دیگر عنصرهای جنایتکار فضای آرام و آسوده وطن و زندگی آسایشته مردم شریف تاجیکستان را خلل‌دار سازند. باور دارم که هر پاره خاک تاجیکستان محبوبمان برای تمام گنرال‌ها و افسران و سربازان عزیز و مقدس می باشد و هر یک نظامی با ننگ و ناموس حفظ کردن آن را برای خود قرض فرزندی و شرف بزرگ می حسابد. بار دیگر همه شما مرزبانان دلیر و شجاع کشور، محافظان مرز و بوم و خاک مقدس وطن عزیزمان را به افتخار 30مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تبریک گفته به هر یک شما در جاده خدمت با شرفتان حمایه مرزهای دولتی، صاحب اختیاری تاجیکان و امنیت ساکنان مملکت اراده متین و برار و کامیابی آرزو می نمایم. همیشه صحتمند و سربلند باشید حامیان دلیر و جسور وطن. افسران و سربازان، بار دیگر من به شما یک جهان تشکر و مینتداری خود را بیان میکنم، مخصوصا به سربازان احتیاطی که امروز با دعوت کمیسریات‌های حربی
سری وقت حاضر شده برای حمایه مرز و بوم وطن آماده هستند. شما بسیار با اعتماد باشید که در دولت ما تنجی آرامی تأمین است. تنها به خاطر احتیاط کردن، آماده بودن، باز هم مستحکم کردن امنیت دولت، تنجی آرامی دولت، مردم تاجیکستان، مرز و بوم اجدادی خود ما باید همه وقت آماده باشیم، احتیاط کنیم، زیرک باشیم، در غفلت نمانیم. وطن دولت وطن ما، دولت ما، زادگاه مای شما، وطن مای شما، در این خاک و اجدادی مادران مای شما، فرزندان مای شما، نبیره و ابیرگان مای شما کار و فعالیت و زندگی میکنند و مرز و بوم اجدادی را کی باید حمایت کند؟ خودی ما، فرزندان این وطن. ما با یگان دولت و با یگان ملت یگان غرض سیاسی نداریم. ما بر ضد یگان دولت جنگ اعلان نکردیم و کردنی هم نیستیم. شما نترسید، غیر باشید، دلیر باشید. در همه لحظه های سختی، سنگینی، وزمینی دست یکدیگر را گیرید، کمک نمایید با یکدیگر. در این شب روزهایی که در کشور همسایه ما جمهوری اسلامی افغانستان بسیار وضعیت مرکب است، مخصوصا در سرحدات با تاجیکستان، ما از هر لحاظ باید آماده باشیم. از همین لحاظ سربازان احتیاطی در لحظه‌های ضروری ما دعوت کرده برای همکاری و کمک کردن به سرحدبانان باید دائم ما آماده باشیم. ما همه امکانیت ها را داریم. دولت سال 92 نیست. همه اقتدار را داریم. به افسران سربازان بار دیگر تاکید میکنم که در این شب و روزهای بسیار حساس ما زیرک باشیم، آماده باشیم، همه طرف آمادگی جنگی در سطح بلند داشته باشیم، سطح کسبیت خود را بلند برداریم، سطح کسبیت سربازان را بلند برداریم، شرایط خوبی خدمت و استراحت سربازان را مخصوصا اهمیت اولی درجه دادن در کار است. غمخواری در حق آنها ظاهر کردن در کار است. من به شما اصلا میگویم که 24 ساعت در سرحدات دولتی 24 ساعت هر یک ثانیه میشه زده تامین امنیت و دولت تاجیکان را 30 سال باز تامین کرده ایستاده ایم. اصلا میگویم من به شما. در همه لحظه های وزمی و دشوار دانید که رهبر دولت پرزیدنت شما در پهلوی شما است. و شما یک جان تشکر و مینتداری خود را بیان میکنم. و موفقیت و خدمت بلند، پاک وجدانی، صداقت به ملت و دولت وطنی خود صادق باشید، جسور باشید، غیور باشید، دلیر باشید، حسی بلندی ملی داشته باشید، حسی بلندی وطن دوستی و وطن پرستی داشته باشید. امسال برای تاجیکستان سال مخصوص است. ما اکنون 30 ساله شدیم همچون کشور صاحب استقلال. و بینید قشنهای سرحدی حالا 30 ساله نشدن از زمان تأسیس یابی، لیکن چگونه فرقیت است از روز تأسیس یابی تا به امروز. و باوری کامل دارم که با کمک و دستگیری دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در آینده زیست شرایط خدمت، تأمینات با مهمات جنگی، تکنیک‌های نظامی دیگر باز هم خوبتر و بهتر می‌گردد. از همه برای ما، برای دولت سلامتی شما در کار، خوشبختی شما در کار. هر یک جوانمرد آرزو دارد خدا کند که همه شما را به همون
орзуи омоли некатон расонад. саломат бошед, хушвақт бошед. муваффақият шумо бошед. низом ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон шарaf! баъд аз суханронии сарвари давлат гузашти низомии афсарону сарбозон ва хизматчиёни ҳарбии сохторҳои низомӣ ва ҳайати захираҳои сафарбарӣ доир гардид.
бинандаҳои азиз, ин буд нашри навбатии барномаи ахбор. шуморо бо дигар хабару гузоришот дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед.